Dirimu proporsional. Kena bikin semua. Asal bahasa kami tuh dalam bidang kami itu baru salimani komulan no. Oh iya. Oh, na bersoha. Oh. Terbaik nama baru Sabtu. Hari itu tulang Pak Satro, susah. Oh, no. Nggak sampai tuh di dangon anak dong. Anak disiapkan nono. Iya. Anak sakangan. Pahopu. Oh. Pahopu mana kan? Ima masuk apa hop? Oh no. Dong besar dan ada. Sebetulnya bang berangur bang kurau sini apa satu sini. Dan kami hamam kurau sini. Dengar kesurat namang buru dia. Jangan dong pulang. Baik, mamang buru. Apa hop isu dia itu sangat sohok. Hop isyana isu. Pahapu sa poru iso. Suli pahapu sa poru ng para sa hota. Membaru dak soli sesuai konsep tanare. Anak disiapkan ono. Nambah sa hota terwati. Dok kamu dak sa poru. Ari sama-sama sa poru. Daniel Dove. Anak di sini nomor 2. Tolu. Saya dapat sangkoma 2 anak nanam sohor. Berarti sia. Anak di sini nomor 3, saya dapat sangkoman 10, tapi kamu 10 so. Itu pahapusya anak itu. Onong menak kiningan ni alam masyarakat itu pangkuaran. Oke, onong pahapusya anak gawon sesakangan. Onong saya 2, 3, ngarasa itu pangkuaran 4. Mewakili dong tulang. Tiga anak apa? Tubuh disiapkan, kali dokter berdulu. Tubuh disiapkan. Nanti kami di sana. Iya nanti. Nanti jangan jauh-jauh. Oh no. Nanti. Sedang ada motor juga berhubungan warna. Mana Johnny? Tubuh di sini nomor 2. Telu. Dua nom sohok saya bersangkoban. Oke, masuk. Tubuh siapkan di sini. Tubuh disiapkan di ban. Oh no bisa. Masa anak yang geser. Oh no, tubuh disiapkan di sini. Nomor 2. Cara pasang komat. Oh masih cara pasang komat nih. Oh berarti siap. Tubuh di sini nomor 3 pasang komat. Tangan dong bela soho. Saya. Kabur. Tubuh di sini nomor 4 pasang komat saya. Sama 10 saya. Tubuh nomor 4 nih. Iya tubuh nomor 4 pasang komat. Buka be. Enggak, apas. Kau cepet waktu. Dari soal dia bagaimana orang guru? Anakmu. Soal dia bagaimana orang guru? Sada. Kalau maksud tu saya dari nakot. Sada 2, 3, 4. Baca lo soal ini. 4, 5. Pegang mak. Itu. Lalu.
Sia, dia dua naik. No, pasang obat kayo. Kita ujung. Masaya habis saya ada nak karingan para pemangkuarani. Kalau apa hukum bisa macam. Sanay sa 10. Sia lebih. Ay sa pusera. Oh, asing dong. Oh, oke. Pegangin. Ini Bang Pran. Tuh, bisa. Maksud tuh, baru pasang obat berdua. Masa tuh pasang itu salah. Dang sude. Oh, tuh itu jadi imam makanya pasang obat. Dang sude dah bo. Satu bulan sama tiga. Obat. Oh, saya ada. Indah. Itu. Tolu. Itu. Walu. Sia. 10. Wah, marah. Enggak, dulu anak. 10. 10 sara. 10 sara. 10 tolu. Agama baru. Ay basa wal hita masyaturan. Nakining tubuh bisyak kangen onog. Marani. Semono nasa ilok ko nak karing. Tubuh niya bisyak kangen. Tubuh ni manikati ono pa ni so. Oh, mana masih jalo ulos. Ono mga jalan ko sa parcel, eh? Hindi may mga jalan sa parcel, eh? Ono na mga macam. Ay si Sonomonomi. Dia masih orang Saya ada mamarlopi. Agama baru namarlopi di hamu memajalan lo. Iya. Anak di sini nomor 2. Tolu 2 nomor hasohotan. Persangkoman di nasobat hasohotan. Sia. Anak di sini nomor 3 nomor hasohotan nomor persangkoman. 10. Anak di sini nomor 4. Persangkoman kagak nomor hasohotan. Saya garanti 10 saya. Wah. Oleh. Buru atau berpuluh. Jangan bro. Nak kira wala na doang. Molo sere ina sere no ba. Jadi solima. Kamu bermusik nabi. Asa lupa sa tapi jo ulos si taro rapo do bere nabi. Ba jo musik na problema. Tubuh ni Neymar, asal kuari. Ate tubuh ni Waro Neymar. Asal kuari kabur ko tubuh nak, asal tubuh nak mesok nak lebu tulu. Baru. Dia. Avenida Bunda. Dia harus berdua asal 5. Dia. Esok tu bisa. Tubuh di sana. Esok kamu tulu.
Oke. Tuhuni Nanopa. Tuhuni Nanopa. Nomor Hasahora. 5. Dua luar lopi tu lah. Dua luar lopi dah. Dua lopi, kamu lopi tolu. Iya. Dua mana herbal? Dua herbal. Oh. Berarti walu. Lagi? Baru ni tuhuni baru si nomor tolu. Parsanggoman. Parsanggoman. Jangan dong lebih nasor. Dia, non. Tuhuni baru si nomor 4 Parsanggoman. Iya, non. Nah, satu. Berarti 10 2 sorti. Tolu sorti tu. Sedih mau beli. Kenapa? Tolu berarti itu. Halo. Nah, bagi kamu. Nah, mak sepuluh sih. Bagi kamu. Nakinong 10 kan? Apas binasur. Oh. Yo, lahir bang don nang. Lahir bang don. Lagi na sorti. Di 10 mah. Sere 2 3 4 5 orang. Itu 10 ya. Jadi sama ni mampir musik kami. Asal pasal kami. Udah si taruh rambut tu berenaweon. Bama tu musik tahu partu sih. Ini? Ito nilai namio 2. Iya. Kalau itu nih Haro pohon dan Ipendi. Dia, so. Jalan ini. Si Haro pohon Ipendi. Enggak jalan. Maksudnya mematikan. Mematikan. Oh. Ni Parsanggoman ma Nini dok nono. Nini dok nono. Sere 2. Iya, Nini, mereka muson. Nini. Satu orang. Iya. Nini dia Nini. Kamu kasih ke itu. Kalau Nini dok nono. Dia namanya secara ubat Nini, ulas Nini dia. Nini dok nono 2. Nonton Nini. Angkaman baru Nini nono. Angkamu baru. Na sorprisi itu lu nak kasih masalah dobe. Bang. Lu bahasa ketiga kaum buru. Ini sampai habis. Halo. Ada nonton mana? Ngawi nak kini tak tahu so. Nini dok nono. Dia non Nini. Nono iso. No tu. Oh puri waru. Nono i. No. No iso kalau no tu puri dia. Bisa. Jangan. Itu. Non Nini. Non nono kan? Saya ada 2, 3, 4. Ada fungsi masing-masing.
Jadi, naubatan mo yung sa guys, sasalayan no. Ano dapat pilihan lang? Anong naimanan mo? Oh. Iya. Di motor na dua. Nung may motor na sige dua. Don Nini. No. Jadi sama ni mari kamu bar musik namin, nagkabatas namin, ako alas pang gabi, may kamu ang musik na ako. Tahu sama kawan baru. Oh, betul. 5 mana marahak di amang niyo tumarulepon. Iya, bisa. Asogwai. Akang perpolu.